Wala po, tekunakon, ti pagpintasan ng dating administrasyon tayo, dinggen tayo iti suggestions ti umili. Ngem, prior to the GJ complaint da ngamin apo, ada talaga budget tayo for 2026. Siyempre, di budget di 2025, that wasn't my budget pailaeng. So, dito 2026 apo, makita yo, ada dot solar lights nga implementar iti city government of Lawag. So, pinasurvey ko din, priority apo, pasensyahan yun, hantay amin mapunduan at abasit mati pondo ti city when it comes to infrastructure. Di priority tayo, Rizal Street, Bacara Road, nalpas tayo met iti section si Bonifacio Street, and ken iti Airport Road apo. So, nagsorsorbay kami iti namin Santi Rabii, di kiti inner barangays like di gitoy, barangay 7A, Ingana J, Barangay 1, dami kami di J intendment di congressional ni Kong ken DPWH na po nga solar lights. Iso nga ti priority tayo, di kiti kalsada nga bagi ti city. That's DJ amin apo, ilawlawag ko lang. Also, DJ bridge, DJ bypass road apo, han nga bagi ti city. So, han tay mabalin nga punduan. So, ilawlawag ko. Ngem, ikantay pailaing ti temporary nga silaw ijay, within the week or next week, tapno da silaw na. So, ano sante pa lang apo. So, nga di may mapuntuan di ijay. Kasi hanga bagit city di ijay apo. And also, airport road hanga bagit city ngamin. Ngayon, so sections by section, imba ni DPWH, no awan pala pundo yo, dakan pala mang pundo. So, timbagak apo. So, anytime this year apo, adan to silsilaw dito. So, agan anos kay basit.